सो गाइस आज का वीडियो तो आप लोग भी पता चला होगा थंबनेल में देखे। आज का वीडियो तो ये आइसक्रीम खा रहा है रुको। ये छोटा बच्चा भी पूरा खा रहा है क्योंकि बहुत गर्म है ना, गर्म सीजन है ना, इसलिए आइसक्रीम भी खाना पड़ता है आजकल। Ini video bang ala pulo ya, ngang itu tak ni tak apa lah thumbnail lah nih, pabontan lah, kasih funny video deh, kapre kali, saya asal langam tadi. AWMS ya abi. Oi kok AWMS na are pila na ma thana palason pro player mane ne si apthek lo. Koson itu bang plita gluwar chiwar chen nang po ampara ka kunala na apthek po. La hai polisi wah. La hai pro player mane si thek lo. Thek hai. Aju bhai bhane me apna hai. Oh, hem bong long ki kim. To thelang nang lang dat po. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।